Audienciam hallarirun, iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapa kimsa waranja hanchispachak pichkachunka tawayuq yupaychasqa expedientepi amparo mañakuywan. Kay yanapakuytan mañarukun Compañía Minera Antamina, Presidencia del Consejo de Ministros wasipa contrampi. Economía, Energía y Minas, Ambiente Ministerio kunapa contrampiwan. Organismo de Evaluación Hinallatak Fiscalización Ambiental OEFA wasipa contrampipas. Magistrado kunam uyariikunku abogado kunapa willakuskanta. Hinaspam tapuriikunku tumpaykunata riqsipanankupaq. Wakin constitucional mañakuykunam karurqa Poder Judicial salakunapa contrampi. Municipalidad kunapa, Ministerio kunapa contrampi. Hukllam kana wasikunapa contrampiwan. Botanayapaqñam sajirunku chunka suktayuq amparo mañakuykunata. Chunka kimsayuq habeas corpus mañakuykunata. Huk cumplimiento mañakuytawan. Ancash, Apurímac, Callao, Cañete, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Hinallatak, Santa Llaqtakunamanta. Jueves iskay chunka pichkayuq punchaw agosto killam audiencia hallarirurqa iskun uras kimsa chunka minutos niyuq achikyaypacha. Chaypim huñuykanakurqaku Augusto Ferrero Costa Umalliq, Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, Hinallatak César Ochoa Cardich magistrado kunapas. Hati munajkunam hawaykunku Tribunal Constitucional Televisión ninta, Hinallatak Internet ninta.